Uba Erwin Case im su tengah undang sat an balarang ba bat bapau baha kejela bat ubadai ru chairman ke Joint Action Committee on Border of Meghalaya Jakbom ubala let pan hiar mardor sa mukro West Giant Hills District tang mario yo jingtep ya ke jingjia sya siat yap ki dong song snong ha ke jaka da ki pulet asam ka step ar trek nai wing arjar ar uloong bala siat ki nong song snong imat da ki sulai siat marat siat hati uloong ru bakani ke jaka kamdei ke baha kata ke jaka ya kan art khaput bala tip kom ke block 1 bat ula bu jingkeli ba kumno ki bor pahara klau ka asam kila yo bandrung syadu upot usam ka Meghalaya uloong bagi pulet ka jala Meghalaya ki don kuma saungut parah bajia ketika jingsiat ki klam yakun bat kila pet lang ringkat bagi paj ba na ketika jaka wat laki bat suloi tunginya sengap ka jinglap jingsyam uba Erwin hakani ka jinglet jong u bat ayu udan ban gran halor ka jingsya siat yap hadu sangut ki briu na ketika snang ngalap ba kidon ki illegalities wala commit baga Assam Forest ba Assam Police namar ba ka jingya be thong ya tak kali ko magi ong ka bakit ding kilayo bat ya kan du arsteng menit di klem pentip pada namar kila arung ko ba 1 kilometer sau 1 kilometer siapa Meghalaya namar kamu kro kamdai ka block 1 part of block 1 kamdai ka disputed area te kilarung kila pointa kila set kila saka kali gitu ki beriu ki badan po kali kila event te ki apsa antu te kawai kalong ba nakaliang ka Assam Police kata ulit tu hosi jongki tu kajalnat tu ba po video ba bat stal tu te muklem inform yung counterpart jong husani lani USP sini bat ki ap laka ap bat anda la mi ki beriu ban lecha langka por nyau je nyau tam ki bat ya laimut ki beriu tang ta marsin bat kita te kila lum kila sang lum ki pai ba mo kila ya pa jitip untuk buat tel alum pai ba te hang ta bangamla basutu kalong ba firing kasang na ika daw rumla basutu ndai ka firing kasang ban kajing set kala syarkai ba namar ba hakajing set namtip hakanu kurukam ki set ro namar ba uwei forest guard jong asa muyap uwei ni tigin ringut gilayap uri forest guard jong ki nalor kata kekali ka bakilan kalapai nang ta kahap pada hapo nala kamakman kade kamper te hang taru ka jing set ka besar kai ba namar beli itu orang basang orang ba mau sulai ngam susu umno ngala ndai kuli gilasu her na rot jamu dan di bahar na po kati ni po ayu ba namar ba wong ngala su bat ba ihti ngala sukar pat ba manum set te ka jing set kala ser kai ba namar ba nam sutu sukan no round gila set namar ba ka jaka kala ada upload bagi kuli gula adapsian artar skawai ro pi penankam itri not 3 ro penankam ki bagi tidak manong bagi sulai set hati ban kuli yo wei le bagi tu pai namba rendang na silian urung ni 3 bare report pami kada imita kalong kumbat 2 to 3 inches kabamot ki set ro bom dan jaket ta badai bagi ban set subuh bukan set hati nak kemana dah tak ngatrai kita jadi kibat di Assam Forest di nalor kata pederu di gajing kalong ba kini ki Meghalaya Police ki jongi kidon sangut makiru ki bat sulai indai ki kami return fire ri ataka por balai lum tu tenang tu numukro police party ka hian apa jonga Meghalaya Police indai kami return fire dia pet ban bo pai ba yang tak kalang jor su ka yubi di roman saur kidan arno minta bersama saujur kidan civil hospital jual di keba nasem hi kalau ngani number 1 ke Meghalaya nagalian ke Meghalaya ajing sang te mukai lum kadon ka Assam Battalion Camp kadon ka Camp jong Assam Battalion itu dia don ajing sang kila di banbu iki pulet ki jong ni ro hang tu marsilian markate ki dai ka ba ka border ka Camp ka Assam be Tigila day banbu ya ka outpost ke jongi hang tu. Namar katakan bensuk namar kini gibrit jongi gidairap satu siang do. Tiga tu baka jing pendek ka pasar kai ba. Ulang basrong le ya tu ba kadon do instant ba. Kakali jongi karbi ka ba kit dieng ube Assam Forest ba pulit dikumtai kata kajatip asam suana kumno. Ba kibe kita kali saduk bukut mukro kisu siap baik kata kali
Sudah bok pada permit dan beri sulok. Tengah orang yu nampak senang pergi report ini orang ni semua mentah kan report nama lebah kan lempoi senang. Orang mentah pada balak ya beri hukum ni te ban sesu. Mo kalau he kam te. Te ba ngalap ru kalau ba kia tu ingan ki official. Ki ong ban bu kita ministerial inquiry na paro arlian na po Asam mana po Megala. Nah, syuting ba yo ta ministerial inquiry kan simpor ba. Buat ke evidence kan ja. Ke ba sakawai pada ke mengaku ban yaro yo uba salam mu idiam na juai. Nomor 1 sini masih osno belasakan kita gibri ulek yang tempo nomor kibat iki yang tempo koilo de ulek ya keren ban kiper lagi ki krem jimat krem register keso dan rinang ni ngaktif ba kila usi na juai ongenga bala de register ke kes kasa astang ma kinle kumno nomor lade up yang ter magisterial inquiry te ngaktif show nomor katu kali kebasakut ro na dan batang ni katu kali part and parcel of the evidence inshallah they ben sisi katu kali ndai la thang tip nyele omno chuan to Henry mana por mengakrem begini ki bor pulit ni te naga magalaya ki ong bangin up ya ni hapan up ya medical inquiry kenapa kin pinpoint manu ka fire te kata tinggi ong shoka kumne Henry ka firing itu kalau indiscriminate ajing sam don warning you pai baro ajing sam dadi ba you kila de ben set nak kejap na nai mo ban penting marki ki don sulai pai ba don sulai na kali kata ngom boleh pai baru ya don sulai mo kiong em don ni katuka nia kecungki banga yo amne ki ong don be tu inga ki ong ba na liang ka sam ki ong ba kade ka self defense katu kam stand kan kam stand mar mulai ka rukom le kecungki ka rukom yu kecungki ka baile lut de paro ki an kam pami katu ko pursuit namar ki ong ba ki be andre nadu arsteng kila apprehend kila they been informed nam sini kila rung kantam kani kamde ke disputed area kila rung siapa mengelya kila they been informed artat bo usi jong tri kendeng tau kajal das kajal nat taru bante senior officer tu la they been tip they been informed ki sini tambai kita ki kramne temane katu kecingalang damang inong sembalang ki abuan tu kantam ngajante kila pilot ni la ya dawahi ba don kam banbu iki pulit menta te mo kailo kebaar kalau berkata ke inquiry kan bakile na baro adang ru aku RTO bila ada bendap te balai kalau ba don kam ni competition ni kini gibrata dan gitu gibrangnya don kondret ro gidan ni tu pada kibla yaram ba ru we pesan pulas nem tu bayam we pesan nem kayen kasem ke jong kila sa konswet kan inong kamai kayen sen ru kila dono e ke jingem te impoi sistem hai di sen te sarkar juni kan kami berkat kita kadai ban penbor kita sarkar Asam kadai ban siu ta ingin siapa ka lenti bengnya sekemat nomor meneng ala ong sambalang ka kadang ke coordination committee jong di ini sambalang sini sentia kidan kamban activate de katu berkin ode ni kan kam nomor kanero kalau related to the border kajing songs ear kajing yu kumba ong no basong meneng kan ke bang se ong ni mangaro pa let's say ni ya poisa tai ni ya keren ki reki pada yang tu ya ban face mau robos na manel ong tip menta kami tengah note na bangsa ayeng yo one rate one ra me ti basa bansu dawai kan no ka inquiry ka jinge kalong ba kani ka simpor kini ki simpor kabadon kami menta te let's say ni happy ban perkat yo let's say kidon ki bagi forum pada ibingelaban approach Kumga National Human Rights Commission dan buat kami kala Human Rights Commission ro dan rehado mentang impat yo di full detail be te happy ban irangnya abi kita di detail lesi kata kadi kayu andai gawe kalau ba kan ni magistratal inquiry na judicial inquiry ka bikila nya pa kay ga bami na gani abakot yo lesi ni happy ban sim ka sanjam ka ba kamtenge kanero nomor ba abakot pa ni hapan perkat kan ka safety bat ka security jong ni kidok Islam jong ni sini nya tengah ong ba ka kemajuan ba ka sarkar Meghalaya ka keren klem nang rem namar ba menta anda ngalap ka kadon ka map ka praspa kendai kendai ko bangin alam ngilap ba government Meghalaya ka le iki klem dos mutu de namar kani kadi ka to notification of 1951 13 April katu hi ba create ka problem